Tulu he bill mudada kwira president agatikira kumisaino na hanini. Bill ino ya 2020 irale ho ni MP wa Tiati Kamtet. Ya kugohorwa bia sikosi kagayo kuringana andu aria sikosi kagayo kuringana no reciagayo hau tene ndaike no go mwaka wa 2019 turakirwo ne kurataranirwo na andu marameka ni igana reke bia cigayo kuringana na muingi wa andu reke ko ni ciringi ikarugamira mundu reke ko ni kura ya mundu igakonera go mundu ciringi yake tarudeke no go tugika campaign taru hindi ya 2017 data ila twale nayo Kiabu yale na 1.7 yale na 1.8 million voters Murang'a twale na 587 no kule andu amwe taru ndaike no go demo jumbe wa ICAHAGKI dena andu makiria ma 20 voters wako ni mujumbe nake wakuria Garissa ena andu 15,000 we ni mujumbe na nera ne cia CDF 105 1 million 105 million per year nena andu 15,000 ni ndi mujumbe wa ICAHAGKI na ni ndi ward representative leke undu wothe ukokiganio kuringana andu re maigana nikiro na ko ni to matura mama gwitu matirako magithii na mbere no kona ringi kundu kumwe tari guku gwitu mona githi university na utukire harambe no kule mararuta bia na magatwara ciana nginya murimo na mbia cigako cigarite ko ni turahinyirikana kio ndenda kwira Uhuru Muigai wa Kenyatta rita riri reke tuko tukiaria twi hamwe ithuothe tutikwenda uteti no reke tugane bia kuringana guciarwo kuria mundu aciarirwo na uti mundu aciarirwo koine reke tukigaciarirwo ikamba-ini ithuothe tuko twagirwo ko tuigananitio ni uciari wa aciari aitu.